Evide Hugen Vloa et Kinigelis et Diwan Karez ur vale a den varenchou don ar vro. Gant meur a abaden kan, Kiniget gant ar zourien yoank betremenet realise. Vechant amzer e oa tu deom chomaza a chilaouz mechet, ne oa nemet mechet ben ar fin, o kana. En lycée, à Boupelzo, puis à Trémen, Masribug, Lormand. Mais d'arrêt, bon, BC, t'as barrière bande, plus je vois, mais donc, t'es à Gandol. Quand on a ran ar skolaj neus e pemvet d'amzonj, mais oa ur club quand a diskan, gant Marine just a war. Setu, atam on eus kroget d'ober festounoz, da gana e kan ar bopl. Ma fenke be bar ur skol diouiezek e penkenta na goude bar ur skolaj diwan, me feke an vet, tout ar pez a zo kan a wenou en gounel a vreiz a matrehe e fenke ken troet war a c'han, zo ken a c'han dre vraz, quoi. E lycée ze nergelch troet mat var tout pez sonerez, pegur ez eus ur bern sonerien, kanerien ie, bezo ur zal sonerez, bezo ar skol sonerez a gaz amad en dro a drugaret a lycée idi diwan, bakarez. Ouais, ur nergelch ispicial mad et kanver, enfin pas kanverium gant lycée ou gal classel, quoi. Dans sa galante, c'est la bonbon, et bonbon là, toujours là comme ça. Arrogi gru, l'arrêt derrière, busqué jambé, scavé, me fa. Pontet ve historiou, bezo tonioù engounel hag a zo braoutre de chilaou, plus juste sonjal et la commaneo de veva ie dans gant aneo. Setu quand a brezonnek vidariez, vid nature. Quand a reom aliez ar festounoz dreistol pas d'an an, pegur modal un tamm diez de veani an teir rassemblez, dremaz e un an e medicinerez, me var roaon, a Marine el lycée, mais klaskar reom ober ar mieux possup pa ve goulennet deom. Darem pred a ve gant an judo jilaou ive a fe de kalfem treuskas un dra digas un radio a dreso par festounoz pa ve goet danserien leun a startigen ar o c'hoant neus o ket neus isfegaze ar sortiment bravo neus pa gant an po. Podria wang pazi meyon non la podria wang pazi meyon podria wang pazi meyon ne ouzon ket pez a rayon podria wang pazi meyon